Zotlang Kohhran bulchan na hi April ni som pathum sangkhat zakwa somriat pathum zana vaivakon Kohhran committee sa khodang betu tamzok na venga Sunday school le pathian ni zanin khomte ashanga buat sai tura rotna achangin ania hemin nulo ka preaching station na siam lolo ni se TRL chu July ni riat sangkhat zakwa somriat pathum zandar sarili achanveya Zotlang primary school tuna Zotlang hall omna hian hun ani Zotlang preaching station en koltu chu upasi makliana ania pem upa arlal muana le pulan muakaten an puiboma kumsangkhat zakwa somriat pathum kumtop lama kumthar sangkhat zakwa somriat palia preaching station en koltu rawat te chu chairman le Synod sum wongtu upasi makliana secretary puar ton luya treasurer twal chung pupi zapan thanga ni in anni baka upa arlal muana pulan muakale puar thangbuang ate anni vaivakon Kohhran committee thurel angin January ni ruk sangkhat zakwa somriat panga pathiania Zotlang preaching station en koltu tur te thlan ania pulal hmuaka puar ton luya pupi zapan thanga pulal mangaya upa arlal muana te chu twal chung upanei ma en koltu atan thlan anni Zotlang preaching station chu kumni izet anin khomshan nuwa December ni som pakwa sangkhat zakwa somriat palia puar ke vanil soma ina vaivakon Kohhran kumthar committee in Kohhran puidling ni turin presbyteria bial kaltlangin deal ni toro ase tia arel chu bial inkhom pui kaltlangin aizol thim presbyteria thlen ania October ni som achanga ni som pathum sangkhat zakwa somriat panga inkara venghlui Kohhran biak ina aizol thim presbytery in Zotlang preaching station chu Kohhran puitlinga hlan kai ni ro ase tia arel chu bo zuin November ni som pasari sangkhat zakwa somriat panga a Zotlang preaching station chu Kohhran puitlinga hlan kai alo ni ta ani Zotlang Kohhran in dang tur hi missing kan tema tin a missing te po kan chia fa a this one preaching session in khom tur po chuan seito ang khan primary school kan manga sulaya kan in khom chu mitlem te kan in khom thina thil ni zat thak te po voi khat kan in khom phei chu mi pakhat khuang po tur hi a lawa rui deuh hekin a lo lu ta a nang khuang kha han sang mai te kan tia ani kha an ti ve mai boka mo se a lo rui deuh heka lo tlu tep kha lo ni an nuwa an sei le khan kan nei dar ne chu tianga changchia chuan Zotlang Kohhran hi a lo ding cho andi Zotlang Kohhran chu Kohhran puitling alo ni ta ka chuan Kohhran en kultur Kohhran upa le twal chung upa thlan achulta a December ni somni pakwa sangkhat zakwa somriat panga pathian ni chnuwa Kohhran upa thlan in khom masaber neya pulal mangai chu thlan tlin ania hunkal zela Kohhran mamu ang zelin Kohhran upa te chu hetiang hian nemnge anni upal mangaya kumsangkhat zakwa somriat paruk upa arlal muana le upa kelian chunga kumsangkhat zakwa somriat paryat thannon upa simel somkima kumsangkhat zakwa somriat paryat upa arlal nuna kumsangni upa si than chumale upa si chung than thluanga kumsangni panga upa Dr. KC ro du oma kumsangni paryat puannon upa si ro chinga kumsangni paryat upa kelal sangliana kumsangni som pathum upa bilal rin thanga kumsangni som pakwa upa R Eastera upa Davidal nuncha male upa Robert dal moya kumsangni somni pakhat upa dal mingmoya le upa Diamond dal duoma kumsangni somni panga minister te chu Reverend Zeti Sangkhu ma kumsangkhat chakwa somsari pakhada nemnge Reverend Dar Chungnunga kumsangkhat chakwa som rukparuka nemnge le Reverend Van Rolu a kumsangkhat chakwa som kwa palia nemnge te anni
twal chung upa hi voi som pakhat thlan towa mei ni som ni panga sangkhat zakwa somriat paruk pathian ni twal chung upa thlan masak ber te chu upa arl muana pem upa pu ar ton luya le pusimel som ki mate annia April ni som ni pathum sangkhat zakwa somriat pakwa a pu ar ton luya pupiti vunga le pupi japan thanga te thlan anni mei ni thum sangkhat zakwa somkwa panni pathian ni ya pu ar ton luya pupiti vunga le upa jk sang dur te thlan ni in mei ni sari sangkhat zakwa somkwa panga a pu ar ton luya le pu ar lal hnu na te thlan annia anni panni hi kum sangkhat zakwa somkwa paryata po thlan tlin le anni April ni som thum sang ni pakhat pathian ni ya pu ar ton luya le pusi than chu mate thlan annia April ni som ni panga sangni pali khan pusi than chu male pusi chong than tluang ate thlan annia kum sangni paruka upa Dr. KC Rodu omale pusi ro chi ngate thlan annia June ni ruk sangni som khan pukel sang liana thlan ania pubil rin thanga hi kum sangni som palia twal upa atana thlan ni in kum sangni som pasaria thlan non ani kum sangni som pakwa a pu ar istara pu David dal nun chama le pu Robert dal nun moya te thlan ni in kum sangni som ni pani khan pulal ming moya le pu diamond nal du amate thlan anni bok Zotlang venga preaching station hon ani hian biak in na omlova Kohhran puitling ani hnuwa po preaching station hon na mun Zotlang primary school building chuti lai hunna achung di abangdap tuna Zotlang hall sir kong pheya dinga chuan in khom chun zomzel ania preaching station and call to ten biak in mun atan Kohhran ta na mi in phal tharau lam thil ngai poi mu em pideng ku ngi chu be se na sang tak nen aram ro ka chuan in khom na tur bok te kho andil ta chot meya rem alo ti hlau meya phur takin biak in tur asam type in sak anita a ni som panga thlani sangkhat zakwa somriat palia sakchan chu reilo te chungin an zawa ni som thum pakhat thlathum sangkhat zakwa somriat pali in rinit lai dar thum le achan ve a chuan hon ani pathian mal som na awangin Kohhran chang zelin biak in zau jok mamona athlena pideng kungin aram ol Kohhran in bok te a khona chu apasal lal ya na shad rengnan apeya aram ol lai chu leibelin biak in thar saturin malak anita a mei ni som ni panga sangkhat zakwa somriat pakwa a reverend lal chaman biak in lungphum aphuma December ni som pakwa sangkhat zakwa somkwa panni inrin ni zana reverend chama vekin ahong le a biak in hi zoi in zau ania Kohhran mi pui pung chauzelin biak in zau jok le mun tam jok mamona aran shingta a biak in thar satuin malak anile ta a Zotlang Kohhran te hian biak in thar tur kan sameka kan biak in thar tur sakhi a munarem lo wangin a boi thla khop maya changchun leimin ten men anti boi thin boka tin building pakhata han sak mai theini lova building pahni block ni sakangaya block khat chu Sunday school building kan ti maya chu aram do ngena tan kanan sapota chhong ruk set ania chu ta chuan Sunday school room rang tele chokadar quarters turte a omdona tin a block neina chu abiakin building tak tur anita a tuna hian chu abung kansa zoti ti toa chu po chu zo fel thap phei chu la ni lova chu da chuan chhong sarivel kan zo chhole to boka a chung bera hian biakin awmanga chumi hnuai che chu parking floor kan tia motor han park na tur ania chumi hnuaia chuan Kohhran hall awmanga Kohhran hall a hian gallery te po awmanga tin Kohhran hall malama hian le a gallery malama committee room te lom le tur ania chu tiang chuan room rang KTP Kohhran mechia te pawalai te le Sunday school room rang te mamo tur te khunglen vektum ania hemi kan biakin sakna tan hian kan estimate chu Bible chesom ni panga ania tuna kan thlenchina hian a hau tak lai te kan zo chho to te kan in ngaya Bible chesom chuang zat chu kan mang to a somni panga hian kan zo thengem chu kan chiang chi lova yang poni selangin kan zo lo khatani poin a chuang tam abang chumi chukan pel tam lo tura te pok kan han ngai dewa tin kumsak nei somni pariat kung top lama hian chumi biakin thar chu luman tura in ruman kan neya kan tum ang te ni chuan chu tiang huna chuan biakin thar lo turin kan in ruman deu ani Sunday school rong bolna
Tharau lam thu puizir na lama poimo ber Sunday school rongbol na hi preaching station kan ni lai achanga din ania kumsang ni pakwa department tin te biak in compound ta anin swan lu ma kha chuan mun shang shanga Sunday school nei chin ania tuna chuan puitling Sunday school no pang Sunday school le masi sangati Sunday school changtlung taka kalpuizel ani kumsang kha zakwa somriat palia zir tu zahni som pali kha kumsang ni som ni panga a chuan sangkhat zaruk som ni panga lai anlo ni to a no pang Sunday school hnuaya hian Christian Children's Fellowship CCF Christian Youth Fellowship CYF le Lerol chunhin kho man oma achul da Nazarene Vocational Bible School VBS le no panglang camp te special camping te po nei chin ani chanpuina le damlo kanna Zotlang Kohhranin mihar sa zok te chanpuina thil pek apek chin hi December sangkhat zakwa somkwa pakhat achanga chan ni in July sangkhat zakwa somkwa pathum achang khan tun thlengin pathian ni zan masaber in khoma rethei pol thil pek la khom chin ania he thil pek rongbol na hi mimal chungkwa Kohhran mal le pol dangte le nam dangte baka Mizoram People Forum MPF le local committee ne na achulang hlan chin ni in COVID chipui len lai po in sum chanyam tak local committee a hlan ani bok twal chung sum achangin dam laukan na pek chin ani boka pek za tur hi Kohhran committee in achul angin arel mai chin ani hemi baka hian naw piang in na thil pek hi kumsang ni som ni achangin tun thlengin alakal pui reng ani Kohhran rongbol na chakzok le zawzok akal theinan Kohhran committee chuan committee peng shang arwata heng committee peng shang te hi Kohhran committee in an rongbol dan tura zirin athak danglam chin ani Kohhrana kan rongbol na hian chakzok ka ma kalpui ani zel theinan Kohhran committee nuai hian committee peng shang som pani lai mai kan neya heng committee te hian an thurel bo zui ngal thei nei bok ma seng Kohhran committee in apom pui nga hitam zok chu ani thin ani chung committee peng sang te chu pakhat na chuan finance committee thil pek rongbol na lama malatu ber ani a thatin pathian ram tholom ipte Kohhran chung ko tina sem chuakin thatin pathian in nung bera cher chuakin record fel takati thin ani a atulang zel in finance campaign lam hoi te poin ma an labok thin ani pani na Sunday School Committee hi Sunday School enkol le mason zel nana malatu ber ania Sunday School le akai noi lama rel nga ya piang te chu he committee hian a relin enkol train ani pathumna ramthar committee ramthar rongbol na lama malatu ber ania tuna hian Synod ramthar board kaltlangin missionaries ani somsari pasari lai mai kan choma crossipai som pathum chom ani bok ani theiang anga ramthar fil lama tranpui na lamte pek le na te tho thin ani palina social front committee social front hian kongthrang sangin Kohhran chunga mai nilovin khotlang huapin ma ala a zirna lama mason turte politics tha ko mute rui hlo do na le Kohhran le khotlang thana tura malatu ber anni pangana Christian chung ko committee Kohhran chung ko tinte Christian chung ko thatak ni tura malatu anni a chung tinte lo chuakin home crusade nei te thalai le tlerol te thlengin Christian chung ko tha ni turin campaign te po an nei pui thin ani parukna building committee back in sakna le back in building a rel ngai le ngai tu ngai reng te an kuta a oma Kohhran committee ne na in hriat pui ton zelin building lama mo phurtu ber ani pasari ina music committee pathian back in khom le in khom dang Kohhran leng khom te poina zai lama ma kan son theina na malatu anni a zai na man ro sang te atulanga ngai to in music committee kuta hian a om thin ani pariat na sound and light committee Kohhran sound and light bung ruwa te enkol tu ber anni a Kohhran in khoma athat theinan sound and light
duty tur big te list in siamin atulangin training te po an buat sai thin ani pakuana library and records committee Kohhran library and cult te Kohhran income puile special program le Kohhran chet vel na thil poimo te lo recordta photo album te video album te lo siamin chunga te chuan an vong tha a helama mo phurtu ber hi library and records committee te chu an ni somna refreshment committee Kohhran hun pui Kohhran ni bik le hun poi mo a le in lam refreshment lo ngai tu a mala a buai pui tu ber chu refreshment committee hi an ni som pakhat na Bible Society Committee Bible Society rongbol na lama malatu te an ni a collector te in siamin auxiliary le branch atanga clean beseya target anon siam te khum nge turin tran la in an thokrim le thin ani som pani na masi sangati committee kan Kohhrana hian masi sangati fellowship kan neya Sunday school asangin anin khoma thakata pathian ni chnu voi ni anin khom sang bok ani he fellowship en call tu berchu masihi sangati committee te hi anni Kohhran Meitse Committee Zotlang Kohhran Meitse Committee hi August niriat sangkhat zakwa somriat pathumadin ania shwai tu masate malak na le chanem ngai na awangin rongbol na nung tak le hlok takin mason lam apan zela khatina rin na thutiam an la khom achangin missionary le hnucham an chom china bufai cham an la khom te thathar ni khat le ni som panga a shal chinin kumsang ni som ni pali khan bufai cham man chengnwai som singriat sangsari zariat som kwalai an hmu ani Christian chung kolama central chuak bozuin thlathum dana inte na an nei shin chu bial kaltlangin central a report an thelu china bial chunga Christian chung ko inte na lomman pakhat na an la fo chin mihar sa le chumchia te tlo chwate upa le pian phungrwal ban lo te hne na Christmas thil pek pek te ziak le chiar thiam lo te zirtir na pek te dam lo kan Kohhran dan thiang lima in nei te hne na pathian le khabu le bufai cham bel hlante ramthar tan sum le pai mai tho lovin thok tu te tlo te Kohhran mamo bungrwa le biak in cheina man rwa sang sang leile biak ina pangpar khoite an rong bon lang sar zwal ania biala in chenin nu hoten an rem chan anga pathian rongan bol theinan bial inti siak na te huai hotin sum tuak na le inti hlim na sang sang mangin rongan bol ho chin ani Zotlang Presbyterian Kohhran Meitsia te hi member zong song hi tuna kan in chian nung bara chuan member zaria somnga le paruk kan ni a eta hian Meitsia dan zo kim chin zong song hi chiar kan ni a heng zinga hian a hroi tu turte member som thum thlan chwa kan ni a tin chu ba ka chuan I Kohhran committee ai o upa pani ten min ron tel pui bokani Kohhran Meitsia te hian kan rongbol na thupui ber chu Christian chung ko tha din theina turatan ni tin chung in khom nei tura in fuina hi ani a ni tu tun din huna hian chung ko zali somnga paruk atangin chung ko somni pani hian ni tin chung in khom nei theilo kan ommeka anni ne na hian Kohhran Meitse committee member 10 group in siamin an ne na campaign te kan nei thina ni tina chungin khom nei turin kan in fui thina ni kum enga mazat kal ta tang to a kan ril ro om rang thin gan na ti hlo tlin theilo chu kan veng chunga Kohhran sang sang Salvation te Baptist Kohhran te IKK te le midang te ne na joint fellowship han in khom ho hi kan chak em thina kan siat angin kumina hian ne lai thupuya Kohhran in pum khat na te kan zira chuba ka chon Council of Churches in Mizoram te loading taboka te chuan kumina hian pathian khongai na zara August ni somni le paruk thole ni zan khan Zotlang BCM biak ina in khom ho na kan nei ta a
an biak in khatin kan in khoma kan hlim hle maya Kohhran mei chia sang te home league salvation te BKHP Baptist lam te IKK Kohhran mei chia te la ke ni ho te members an ni chuang zet kan in khom hova man hla kan ti a hlok kan ti a kan hlim em a la chun zom le zel po hi kan chak hle nge ani kan ril ro om dan phei chuan van ram kan tem lok ni ber hian kan hria a thil zong chang thak tak po ni in kan hre nge ani Christian Chalai Paul Zotlang preaching station alo pian hnulok August ni somni pani sangkhat zakwa somriat pathum khan Christian Chalai Paul section chu din ve ngal ania hemi kumhian member somli paruk chau ni ma se shwai tu masa te chhnem ngai na le in pek na te mal som na changin tuna chuan kaushan gut ke changkai tak anita kum sangkhat zakwa somriat pathuma Zotlang preaching station din ani khan thalai te malak ve na tur Christian Chalai Paul Zotlang section ti chu din chun zom ve ngal ani a ti chuan anu kum nia Zotlang Kohhran chu Kohhran puitlinga hlan kai ani khan Zotlang section ti chu Zotlang branch KGP a branch puitlinga hlan kai chun zom ani ve ngal ani ti chuan section kan din kum zok kha kan din kuma rin ni in kumin kum sang ni le som hi panga hi kan branch kum somli pahni na alo ni ve tareng mai ani kan branch din tiratang khan jubilee tumthi kan lom ve to a kum som hi panga kan tlin khan silver jubilee kan loma tin kum somli kan tin khan ruby jubilee kan lom ani ti chuan Zotlang branch suai tu kan ti mai branch office bearer tele branch committee member ta hi kan zawai in bi za somriat le paruk kan lo om ve to ani tin committee za thi special committee le emergency committee telawin room zanga somriat kan nei to ani kumin kum sang hi le som hi panga hian Christian Chalai Paul Zotlang branch a hian bi pa zali le pahni le meichia zahni le somkwa le pathum kan oma kan zawai in member zaruk somkwa panga kan om mek ani kumina hian missionary somni branch KTP mingin kan chom mek ani ichuan kan member atangin hun pumarong bol missionary pakhat le pathian tu zir pakhat ve kan nei mek ani Pavalai Paul June ni sompali achanga July ninga sangni pakwa a Zotlang Kohhranin gospel camping ane chuan radu om tak aron chwa chu Zotlang Kohhran na lading ngai lo Pavalai Paul din hi ani an Kohhran committee voi zanga som ko pasari na chuanin kan Kohhran a Pavalai Paul din hi a thaim ti ngun takin kan ngai tua ta chuan tha kan titlanga alo boipui turin ke mo phurna mi ronda ti chuan hemi kan committee nu loka hian September ni som panga sang ni pakua a khanin hola in khombana ni lai zana nia in khombana Pavalai kan tam ko khom tam vak lawa som panga borfel po ni mai the chu tiang chu kal khom ania chata chuanin e roi tu te in ruat ngal ania masain Bible te ka sir ka tong try zo ka in ruat ta leader tan pu SP la ro lua an ruata assistant leader tu silal biak sanga ruat ania tin secretary atan khan pu is lalzom liana ruat ania tin assistant secretary atan pu wan lalzona ruat ania Pavalai te hianin an mani Pavalai pui biagin lama thleng phak lo te an vea sungte chu an kom chuaka tin chu baka e kan kem anala rei lova kan din tir hian June July thavel bora khan khami kum veka khan camping ania chumia lut te lo hnung tol le tran to buk nen chungang an roi ki le thei be sin tran la an tokna sale in ranga in khom te nei ania tin som tu ten lo om ve thin boka sungina te chuan an han tia thu cha toi te tin chong trai rual te in la sak ho te an tia ke po kawatel ve zau zau thina sarmon toi nung takin an soi thina angai nom thei kho maya soi thei thui tur san thelo ma se toi te nung takin an soi thina angai nom thei ke ema teng suanin aloading sota ania Pavalai hi aloading lawang ti hlom khop maya
khati anga loading ta kan lok puya Kohhran hoten tuna peson angki ma hian pavalai kuta da aloni ta na harasa le ngmo zong song a hian an ku thelon ta zela tin lotling vek lo ma se ngmo zat te biakin lamaron ruai thlengin lim takin pathian fakin an zai ho la te nein biakin ate la ten ron rem ta thina Kohhran hoten kan sot puye emani kumsang ni som ni panga Zotlang Kohhran pavalai pola member omzat chu zani le pariat ani a Kohhran malak na le program sang sanga thalem ngai taka troyong pia lama hian kumsang ni som ni panga Zotlang Kohhran pavalai pol activities sang te chu heng te hi ani kumti lama khan baptist mi papol Zotlang baptist Kohhran tenen Zotlang baptist biakina joint fellowship nei ania hemi chum hian member thalem takkal khomin hun hlim om le hlok thlak tak man ani masi sangati committee Zotlang venga cheng masa te hi Nepali nam Hindu sakho bemi ani awangin KGP in kumsang khat zakwa somriat paruka Chanchin chabe pui athlaka kumsang khat zakwa somkwa pakhata Zotlang Kohhran namdang committee din ni in August ni som panga sangkhat zakwa somkwa pathuma nan mizo Christian fellowship din ania Sunday school le veng chunga Chanchin chashilte zaipol rongbol na le fellowship in khom rongbol na nein rongbol a chuak mi paruk lai nom to ani Zotlang Kohhran masi sangati committee hi Kohhran committee in kumtin committee member arwa thar thena kumin sang ni som ni panga chung hian OB tele committee member hi kan vain mi somthum kan ommek ani Sunday school masi sangati Sunday school la hian zirlai somruk pani an oma zirtir tu hi leader assistant leader secretary tenen kan vain mi som panga kan ommeka tichuan Sunday school zirlai le zirtir tu te hi kan vain mi som sari pasari kan ni masi sangati Kendra lamatangin evangelist Puraj Bahadur Tamang an ronda ani puitur hian crossipai panni Zotlang masi sangati chuan kan roi bela crossipai pakhat roi na hi mi en phalte atangin aloman kan donga min petu te nena thinlung takin lom thu kan soi ani masi sangati hian rongbol na poimo rang kan neya pakhat na chuan zaipol rongbol na zaipol hi kumtin masi sangati committee hian arwa thar thina kumin sang ni som ni panga chungatan conductor assistant conductor tenen kan vain mi somthum pariat kan ommek ani Zotlang Kohhran masi sangati hian mahila committee kan neya meiche committee ani a anni hi OB tenen committee member hi mi som pathum an ommek ani Kohhran insiarna November ni som pasari sangkhat zakwa somriat panga a Kohhran puitlinga hlan kai ani achangin insiarna masaber August ni somthum pakhat sangkhat zakwa somriat paruk achanga kumnga danzela August ni somthum pakhat sangni somni panga thlenga Zotlang Kohhran din munchu hetiang hi ani Zotlang Kohhran achang hian hun pumarong bol pastor pasari missionary som pathum lai chuak tu in tuna hian pastor paruk missionary pali anla thokmeka masi sangkati rongbol na achanga baptist machang rongbol tu chuak mi pali kan nei mek ani Synod revival speaker pakhat kan nei mek bok Zotlang Kohhran Chanchin hian pathian na somna na satzia atilang chiang ema kumsomli pahni chunga Kohhran changduang takni tura min kai shwai tu pathian chu fakin omro se